Sia ene ena ye mama particle PMO ewo Amasaman High Court ni na defa na pila na wo ye edefa ni 15 years jail term Accra Circuit Court edema no ho nebusia ko wi akiri no na court no atenane so ede aba 1 year ede mama part mama akwaba ede aba Mystery TV SMS se ubemi subscribe button no so de achema ya no wakai se o de be on be ka won se de be na upload ni to mpo ne first person ya won sa ebidika ka busia mama refi se obeja comment so e comment section ho ede amame nebusia se ye body era yensem no mu dia on the 3rd July 2025 ana Accra Circuit Court ema ye mama part 15 years jail term na ebusunya na ne kwadu a omode bo ni nyina no eye mienu baako eye charlatanic advertisement ana baako nso ye defrauding by false pretense enu nti we nim ne kwadu mienu a womode ebo no a 2022 October 10th ana nkofo bi koye case ewo police station say mama part ebuo mu amafo afase bu akwan so edi ebuo mu na ebusunya nyina ne se odisika ebegu ni TV ne so beye almost 3 billion begu ni TV ne se wo ba peche sika no ewa asori nti wa beba asori ho no benya sika ne bi na busia mo kopie mu wa asori no mo tres mama part se sika wo de beba no eno ho no bebo ho de ama ko wi akire no na wo mo tres mama part age wo musika na wa ansa amfa sa sika no amfa ma wo mo nti busia no e de kopie court ekoba se July 2025 no womo bo mama part kwadu a wo mu di asem no wi man 15 years jail term no nabusia na lawyer for no se 15 years jail term no de mama part no court no ensusu anfa ma no because already no na mama part e di kan etwa na ni bi e wo ho be 40 days bi de na court no an consider sa enna na mama part etwa no tebusia ye franko ye famra no na e wo se wo mo san ekokoye appeal e no mo call Amasaman High Court na wo mo kokoye appeal tebusia wo mo koye appeal no e na wo mo di appeal na chia enne ya 5th February 2026 and Amasaman High Court say mama part 15 years na Accra Circuit Court at the man no what to say ya who at the about 1 year at the mama part na busia wi akire no na akwakoye enigesem at the mama part na busia ene na dofo a edo no na afa busia ebi so ebuofo yie pa say ne wo man Ghana de kamea say wukodi bone na wodi nko ade ne obefa ho adifa la fisa de amaame na ye no na eho asotwa no mo de ama no nti wo mo ente ase se court no asan aten na no so e de aba 1 year no kra na Ghana fo say wo mo sesen na ne de na de say ne aka na ne say mama part baby person sem keke no aba bonten a if se court ne odi kan twagu enyi no mbetse afisa 1 year na ene Amasaman court e de man no busia mama part ekunu Angelesia ma ebepie mu ho na wie na akwakoye enigesem na lawyer for so eba kasa na busia ma yenko ne enkotie ensem a lawyer for no e de tudwa asam no to fa bom nyina ne se last year July ana ye mama part court ayewo Accra Circuit Court ebuane for or charges bi ho ana o the 15 year jail imprisonment eto no so asem ne ba no na entine wetri nti yenso ya appeal ya di appeal no ho akoniaba na se maame no fobo ye bu no wa Circuit Court no de wajitu ne momo no asotwe de to no so 15 years no de edoso no nti watwa 14 years ago nti ndey no maame ne kum for just 1 year ana asa final no se wontua the sum of a penalty unit of 200 penalty units and that is a 200 penalty no kambo my best back 12 cities unit there 12 cities 12 times 200 and if it's in bra womo Circuit Court sentence no more chassis yes chassis and that is the way twagum mra wadi no jail ne betef and the sentence also so 12 months and there's a calculation to it the be amount ne hu da mama na I say now pinchichimu of the 12 calendar month pronunciation na judge ne here na JB course me ne age for no say the 12 calendar month in say ontwa ni nyina but we use calendar month na pesa nchirem but judge no say the ni na say that is nya there be the director of course ne sign ka say mama party ntua sika bi emma complainants ni I want to nchirem say TV complainants no ma be mi ba ko de 500 ba ko so de 520 then no ni betu answer the fee
any fines no be twa no ya entabusia wei ene ne ene ekopie mu ewo Amasaman High Court nti no se ne akwakoye de say any moment from now no mama part ebetimi apie efi and someone prison na wasan abafie ababede na sorry ene ne kunu na busu nyina asan ababe dikasobom ahweabom kama na no na Ghana phobia sha ase say mama part ekoy na social media so ye din na sabra mami ebe de ene o say social media eso ebesan ayehye pa bi so trese de bi sabre de mama part okoye no wakwakusha lessons a ye wo mo nye sure say social media no wo betimi asan abaso ababe ye adwuma se ne first no na oye ne nyuma no ho na so bi trese ye this sentence ne tie so man 1 year no social media nyina no ahyase ye adwuma nti say na mama part na kasa wonim ne ene ebepie mu wo court ho de defisi ye behwe ne nso ne da wo court a wo yi nanim a yankata nanim afa bibia nsi a ene wo de ono kasa nanim ekoy ntebusia wei ene ne aba de fa mama part ho a ye de aba beso mu Mystery TV. O first time you may subscribe button no so mami. I know the bell on account so I no upload it to the first person ya unsa ebidi kan aka. All the social media handles no so. Mystery o subscribe like and share na fofo so enye bi ahwe makra.